Amahoro y'Imana yongera abane nawe nshuti mukundwa mwene data, ndizera ko umeze neza. Mbanje kukuramutsa nkwifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026. Umwaka twinjiyemo Imana itugiriye ubuntu bwo kuba tuwinjiyemo. Rero uyu mwaka nkwifurije ibyiza byose. Uyu mwaka nkwifurije amagara mazima. Uyu mwaka nkwifurije umugisha uva ku Mana. Uyu mwaka nkwifurije guhaha ukaronka. Uyu mwaka nkwifurije kuzabonera aho abandi baburiye. Uyu mwaka nkwifurije kuzawurya ntuzakurye. Imana izakugirire neza. Uzabona ibyiza bituruka mu biganza by'Imana. Amaboko y'Imana azabe ku buzima bwawe. Nyemerera dusangire rino jambo Imana iduhaye, ijambo ry'uyu mwaka. Turasoma Zaburi y'147, umurongo waho ni wa 3. Haravuze ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Akiza inguma zo mu mitima. Nkwifurije ko uyu mwaka Imana ize igupfuke cyangwa se ikuvure inguma zo mu mutima. Hari ibikomere umaze igihe ufite, hari ibikomere watewe n'abantu, hari ibikomere watewe n'inshuti, hari ibikomere ushobora kuba waratewe n'umuryango, muri famiye. Abantu bagenda bahura n'ibikomere bigiye bitandukanye bivuye ahantu hatandukanye. Iyo turebye biriya dusanga Yosefu yahuye n'igikomere cya bene se. Bene se ngo baramugiriye ishyari, batuma bashaka kumwica. Agira igikomere cyo gushaka kwicwa n'abo basanga ibere rimwe. Iyo turebye dusanga abantu benshi bagenda bagira ibikomere bigiye bitandukanye bashobora guhura nabyo mu miryango, mu nshuti, muri sosiyete, mu kazi aho ukora. Ushobora guhura n'ibikomere ahantu aho ariho hose. Igikomere rero ni iki cyo mu mutima. Ni umubabaro ugira ukaba munini cyane, ukagira umubabaro mwinshi, ukaza ukicara ukabana nawo, ukaba mu mutima. Bigahinduka rero cya gikomere cyo mu mutima. Gikomere kivuye mu mubabaro wo mwinshi uba uri mu mutima w'umuntu. Uyu mwaka rero dore ikintu kigiye kuba kuri wowe. N'umwaka amaso yawe agiye kubona ibyiza. N'umwaka amaso yawe agiye kubona imigisha. N'umwaka amaso yawe agiye kubona ibyo atari yariteze. Muri uko kubona ibyiza kw'amaso yawe, umunezero uzinjira mu maso uturutse mu kubona bya byiza. Umunezero numara kwinjira mu maso uzaca no mu mutwe, uce mu bitekerezo byawe. Umunezero niwarangiza umanuke wicire mu mutima wawe, maze icyo uzaba ugiye gukora uyu munezero mu mutima wawe, uzaba ugiye kurwanya wa mubabaro wo mu mutima watewe n'abana b'abantu. Hanyuma umunezero uraza gutwikira uwo mubabaro wo mu mutima. Hanyuma haraza kuboneka kuba urimo uravurwa. Haraza kuboneka gukira izo nguma, iyo mibabaro uraza kuyikira biturutse mu munezero w'ibyiza Imana igiye kukwereka muri uyu mwaka. Ibyiza rero bikubeho, amaso yawe abona ibitangaza, amaso yawe abona umugisha. Aho uzakomanga hose uzasanga imiryango ifunguye. Kandi nkwatuyeho uburinzi bw'Imana. Nkwatuyeho uburinzi ugenda ndetse unaza. Impande zose uburinzi bw'Imana buzakubeho. Umugisha w'Imana nubane nawe. Shalom shalom.